te tua na Yesu utamana para mangalo lato meselon e lato que do meu tenai e fai total te tua tentu tamana para te langi o te tua ko te la e ko e vikinga mo tavana o te tua ko te la e ola ko e mai te kamatanga nei ka pena fofi o latu ki te sena te mai o te tua ko te la ko e te alofa ta wano o to alofa te nei kum fai nei mato o fale mai alo i foto malu malu te nei Watu ne mato ki o mua te tauranga whakatai mato e tu sai me lei mo me sisiri ko la ko tine whai ne koe e mai se ko whapitoa te ka pokinga mato mai mato whakamanatu ne mato a te mate popo ngā koe lunga i te satau ona ko te manatu mai o koe ki matou tangata ang sa whakamangalo o moto ang sa e mawafok ina matou at ang olo atu tapos te malu o koe Diona te na ese ai sinatamai takai matou te tua ki o mga tapos te tau tatasi matou kitaki ne koe o tau loto o tau mafofau te mea ni mawhai ni mātou o loatu ki o mua. Loto maulalo ki te nganga tonu mo te whakamanga. Te pēnā whai loa wikia ni mātou koe mea ko. E whai ni mātou ki o ranga tēnei. I tō ingo Yesu tēnei ko talwa koe. Amen. Ka wikia ni tātou te rofa te tua te pese o whakataka mai. Wikinga te tua o whakataka mai.
tapu te tua, no ki lo tustapu, te tusia de familia Luka te matau ko luas tu maritolo, a ke faitau fatasi tatou mai ke faitau e tolu tu malelua, pakanata mai ke faitau e fastu ripa. Luka te matau ko luas tu maritolo, faitau fatasi tatou mai ke faitau e tolu lua, ke o kuatu te fastu ripa. Ka fai ko maua, pamemole ke faitau fatasi.
te dula tenei maulalo tātou ki mo te atua mo tō tau sanga mo lea tui tō tau ranga whaatai o tō senga pena whoki mo nisi o mana konga o tātou arako alangatu lalo i se tō tolu ke watoka mai ni lato o tō tau sanga mo te tua tātou i whungu tau ona matinalo fa mo matou tanga tanga sala me ke mawale matou ate fa tanga ana fai tani tono matou ona stai te tua me tani tono matou se ma fai o tu tia ki no matou e sala sala fa ko ke matou se me ke mawale matou a fa mani yana ona stai te tua mo na fa mawale matou ya so tu para tau si mo bola ko tino ai mai sei mo do bola pa tena ni ma to te atua mo ngana kapu na soswani o ia te la pa sino pa tono ne ia ma to ia wala te la tau o la ngina ne ma ai ma ruma fa si ne ma to o to fa ai 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 ka o pa si ko Yesu Cristo la ni ko mai ne ko ia ma itu ini mau ini masuk ada pengalaman ini nanti untuk fakta itu ya waktu kita lihat itu ini kemana dia beliau ada untuk fakta ada itu lagi ini ona ko do sa siya sala mato kifina pa yung siya ni mato ko ilo ko ni mato to mate mato kifina ay ko tua pa yung mato kifina mana ko mato siya ilo la ko to punuan ko ni mato yung ay saya mato ko pana ni pa ni ko ni mato yang salah pada mato ni dia ona yang salah mato itu ba mato jauh pada sia yang salah mato itu ba mato yom to mato apa nau penaso itu yom to kali yang salah mato itu ba mato yang mato welo itu teman kena kopi kimia kilo mono mata yang masalah kopi mato dulu teman kedua asal mengkailan dengan mato bukan mata kopi kimia mengkai mato sahur kai ni satu teman kita sih kimia tahu kai ni mato kopi ini betai kimia melabore mana teman-teman yang kopi mato
ilo foki de mato po tomate man malo yunga di sana ulo. Ko sa mato jua mai minga ito lang. Kalau pa ito sa kilalo lang din. Umaya masih kemai ke fai de mato kasi mafai ke alo mato. Pokoknya mai de mato ilo. Ilalai tayo waso ini untuk mana? Dalam rumah malu, tak keluar dari malu kilo muat itu mana? Malu kau panau itu cua kalau kilo muat. Ilala kau buat kue malu lalu itu tahu dah tahu untuk mana dia lupa kau. Pakamahal main dia kau malu. Ini ada mafia game malu tu cua yang main di pelau. Ilalu lalu ini. Ake mafaya ini mato puli tolu piumua, ke mafaya ini mato mau itu kana mati, piumua tu ulangan itu teman akhiri. Onan tu masalah lalu waktu piumua itu, saya man malo tu was, tomat man malo mau mato itu mato mana, kero kakor, ke pakama kakor itu mato lalu ikut, pada kakuah ini pakatas mula tu kulako siyo kumai. Awa may mato ko ano pero ito yung itina untuk pagkato siya yung mo pero pako ipakamangalo mato ito siya ko at pa yung mato. Kedua untuk berkata jalan-jalan gua untuk dua jalan kakakuan mato siapa. Bulan ini kau main mato mumtoloto tercolu mumtoloto ulah di kilo di jam ini memang umai itu mumtoloto apa kamu nak boleh di jam ini tu ke sosok mereka itu orang mereka kumpai matau kilo tu tak pergi kan ini matau ni orang lain tahu sangat kata dia omen macam lain matau Cina kami operasi, kalau betul-betul mah, anda sebut tahu ke kali. Jadi dah umai matau, apa yang untuk wahai dengan siapa? Dan buat untuk teman nalok pak. Jadi dua jalan, jadi dua lima maaf orang. Kau umai matau kemudian mulai orang. Dan dua. Di mana dunia main orang ada betul tak buat ingat ini. Kalau si akan tahu ni jelas tu, dah kau pakai pel. Kembali lagi, kalau kembali berapa polisi yang berada yang komai. Kamu boleh, apa kamu dia? Yang lima, bui yang lima tahu si kemana. Jelas tu kamu boleh dah. Tua kamu boleh masuk, dia tua. Kamu dia main yang boleh mau masuk. Dia ada kenga. Atau kalian dia tu mau mato. Opa itu menjadi nerot orang yang paling mato tidak menjelaskan lagi. Dan tuan untuk kemana? Ya kaya tu mato. Yang main mato itu jadi. Jerot jadi itu buat mato kali tu. Jadi mato yang main. Tahu lo tu. Maka kau mah macam kau tu ni kau. Amai Bukai kas matu mai ilo tete. Kamu ingat? Otalwan biawa ke hamanga mai to wong sala. Jelala matu ya kai te tua. Ke oro matu tua. Ke hamanga ro matu, kanua mai te matu onde korasi ro tol. Ngomel mole to ngama. To mana? Potas mai untuk to poki ngene. Dan aku ki ada mula kalau kita, ya mau masuk, kalau ada masuk, oh kalau masuk, ada yang mani dan mandi orang yang untuk mau menolong kantor, maka ia jadi untuk terpoki kan. Orang untuk menakoma, jadi orang boleh asyik saya dulu, dan saya beliau. Dengan Yesus, taruh di dalam ini, amin.
Semua te fakta nungai tamana tato lang foto kanila ko sama. Kaya muna fai fa figa de mua de tunga mau. Fakta ya tangata mau ne tato foto kole o kete. Dai solo lei ko lang. Fai ko mai fai na tanga o tali tonu o le te fafine mo le te faktai te famalo o tato tato e fasoka te tapokina tato te pese o fakatoka mai pese ko fakatoka mai o kafe pese. Yes,
piki ma te tua. Ko te lao mo te ingo te tua te tamana te tama mo te ngata. Maua te whakau o te asu manu malo te nei, te tusi te lani whaitau me tātou, te luka i lua sku mai tolu, e tuku te katoanga, ako whiriwhiringina te whaitau e tau sku mai whā. O te talo te aliki, nā whai, mana, na muna, tuku tamana, whakamāngalo rātou, me seilone rātou, te roto me te nei e whai. Ko te manatu, e whia whakamawha e au, e whai penei, e whai a te loto whakamangalo e liki, mo safe, mo ilonga o tātou. E whai te loto whakamangalo o te liki, mo safe, mo ilonga o tātou. May the Lord's forgiving heart be a part of us. Good Friday is the day that Christians will remember and celebrate the crucifixion and death of our Lord Jesus Christ. And why is it called Good Friday? Because it marks the day of suffering and death. Christians call it good because they believe that Jesus' death brought salvation and reconciliation between God and us humans. In Christian belief, his sacrifice paid the price for sin and opened the way to eternal life. But for our message today is about the Lord's forgiving heart. This is what is needed in our lives in Christ Jesus. Jesus offered his life so that we might have life. And this is the greatest example for us in this life. As he said, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. And this is exactly what Jesus did for us because of his forgiving heart. He gave his life so that we might be saved from our sins, flowing from his forgiving love. Te tala te whasātau longa mo te mate o Iesu se tala e whakawhawhongia. Mana whai e mawhawhau loto tātou ki te tūlanga o te tua i taimi e te whainata. E atangi e te wāroanga te profeta ko Isaia me te kōke tino me whakasangatau. Se fia ki te ariki. Takalia rātou ka ne whai whakamase whoki ne rātou Iesu. Se tūlanga te rā e whai mai e se hei roa se tino e fia kilo. Io me e fia sanga ki e rā e loa aia me se mea sea. E te tusi ne whai tau me tātou e whai mai e takitaki o Iutaia ne whai muna ki a Iesu. Ne whai whakamase whoki ne rātou a Iesu. E o ko kisotia. Ne aratu ne rātou o te waina vi. Ne whai muna whoki ki a Iesu. Nama se ina whoki te riki ne te pāmatai te kotasi. Uke muna whakatau emu. O mea masei ne whai ne tino ki a Iesu i te aso tēne. E uiei a mea masei ka toko nei ne whai ki a Iesu. E tasi fua te mea Iesu ne whai. Talo ki tona tamana. Tamana ka maangalo rātou me seilone rātou te roto mea te nei whai. Te tau whakaalofa mai o te riki. Te tinga ina, i lunga te sātau. Se pulanga la vene tātou. Te roto whakamangalo te riki whakawhanga. Si ngai loa te whatoponga ki tona tūlanga whakatua. Kai na ku whake i lone Iesu a mea katoa. Saua Iesu aia te atua whoko. Whai nei o whai so se mea e whakasea o ngā i o na Saua na muna ni whai ni tena soko te rāna kati nei te talinga. Tā vini a te whai tauranga pule.
na Yesu se lo ne koe me mawhai ne au whakatangi atu ki tōku tamana. Mō se sosuan, e unga whakawawe mai ei ne ia ki au ni so tia angeni. E siri atu te whitu se furulua a hafi. Mawhai ni Yesu o whai a wāwenga. Mea whakawafofongi. Mawhai nei au whakatū se tino mate mai te tānu. Nata se mawhai whoki ni te riki e whakaola nei ai e roa pe rā tofonga ne whai te aile. Teimi ne whakalava i runga sa tau. A whai koe ko te kiriso, whakaola rā ni koe a koe roa. Ne whaalaka lehei ka tōki te riki. Whai maa. Natu tātou ki tūlanga siri mo te mana o te atu. Ara tēnā tama ko Yesu. E o iei, ku whake i rode i Yesu. Tēnā ita mo tēnā roto o tau i mo sui. Me te whakataamu te roto o tēnā tamana. Whakataamu tēnā aluenga whakaola ne vau ai au. Kasi o tūlanga. Ako ponga te kasini te ngali. Mo tātou i oranga tēnei. Ulanga e whaine tātou te whakau te ngā luenga te misiona a te atua. Mo tātou. Tau siusi. Whakamaoni. Te tāmu te ngā luenga. Ulanga whakamatea tātou. Karangina i loto i te kālesia. Minao, ulanga whakamatea. Whai koe mo. Tino whai ngā luenga te riki. Tā ngata mwhawhi. Ia ko tātou. Ala ho waka. Aua. Aku konga ko nei la bene tātou. Tūlanga o Yesu, whaini te whainata. Te roto kūwhaki. Te rasi o tōna alofa. Te ako e moau. Nata kua ki ako e moau. Te ralangi tātou. O i loa se tino i tātou ki ma whaina i a kūwhaki e pōponga. Ne oko ki a Yesu. Te tonu me se ai. Kio na Yesu kio na soko. Ia e mawhaine ko rua o inu te ipu te laka inu i au. E mawhaine ko rua o tali te mawha o te ngasala. Te nauranga. Se esi kina mawhaine i. Mana nako te. Te atau pe te unu kau soko. Te fuki te nao tātou te o lama te nei. Mawha ki pati mo muna. Ka ke whakatinonga ki whaina. Whaina tā. Ka kutinonga pe te ua na muna. Yesu a koe ko te kiriso ko te tama te atua ola. Se ma whaine au te aki koe. Ka whaifoke tau ma ua mate. Se ma whaine au whakawhiki koe. I whenā katoa pati e kutau soko. O pati ne whai taimi o te mani nonga. Taimi solo lei ei te o langa. Ka te whete takutinonga tēnā i aso me puapua ngā i te rika. Mai a tala mena. Ma futa vale soko o te. Taimi ni ako mai e whasalanga me puapua ngā. Te atau tātou. Tō langa tēnei. Kei koko mai a whainga tanga mo fui whainga. Kalawe lawe, mate mo whanau manga. Mawhatea mo tō langa. Tātou e. E ko mai whoki tātou te vai. Oi se tino i tātou ma whai o tuku nei e tōna ora. Mo se tino asau. E longa. Koko roi te whainga tā, nei te nā tūla, te ngata i te o langa tēnei. Te tino e kilo ifo i loa ki aia, mo ia i loa o te nandei. O ngai tēnei e paungata i te roto whakamangalo. Te nā tūla te ngata. Kamangalo ne tātou, lātou kula e se mai ki tātou. Au eisi ne taimi i mawhai. O te taulasino o taimi
Nalo te loto whakamangalo. Whanganai te loto whakamoe te ita mo te tau i mosui. Te mate o Iesu, se ki mate fua mo se tino o masala sa kotas. E mo te laulangi katoa, laulangi masala. Se tio o tau tate aliki ki toto. Ana ko te mafa o te among. Me i masala katoa te laulangi. Ko pakai ke kilunga. Dai. Ralofa. Jadi ki marafali mafa tato di sulanga me ke. Sulanga te la. Fengata. Namuna. Amana. Ave ke ate iku denai. Mafai. O langona whakatangata. Langona te whita mo te mafa. Mo te mawhau mo te loto. Nera to. Whai mo whai. Namna Iesu. Se whai te kuroto. Se whai te kuroto. Tato te oranga te nega whai SMS, tino ne whai mai ki tato. Ko koe loi te mata ngau, te tonu. Tato ki tato o whakamangalo. Mai se roma na whai, se ro lere ne tato o te tino te nā. Kilo tato ki me whai ni Iesu. Ne mate mo te raulangi tato, te raulangi na sala. Te rāne se whia iloa ne lato Iesu. Se ngata iei na Iesu ke pirato, se mai te raulangi nei e toku malo. Iei ni mawhai ni Iesu o kuwhaki te na mate whalu maruma. I lunga i sa tauro, i lima o lato, se i ole rene Iesu. Pungai ni mawhai iei ni Iesu o kuwhaki o na kuponga mo te mafa o sa tauro. Ona mo te lasi, mo te nau, mo te naro. Kine tangata ang sala te whakaorani. Mawane koe. Mafuki te tato katoa whakatanga te tua. Mo te ola senga te mai. Tene foki te whekau te asori malvei tēnei. E whai te roto, whakamangalo te arik. Mo sawhe, mo i rongo o tātou. Awa tēnei te mea manakuina i tō langa i Iesu. Iesu ne ofo te naola, i maua ne tātou te ora. Tēnei foki te whakakoko masiri mō tātou, o langa tēnei. Me whai mai ana muna te alofa te pasiri, e tau whakaasi me te tino. O te ofo atu. Tuku atu o te naola, e suyo i aola. Ona tau ngaso. Tēnei tongu te mene whai ni Iesu. Mo koe, mo au, mo tātou katoa. Tuku atu to naola. Tēnei te whakaolangina tātou mai tō ngasa. E ala tū te nalofa. Whakamangalo. Mo tātou. E manuia te soli mo lei o te riki. I te kaupa tasu mai. E mo te tūlate lei. Tuku atu te amano, ki runga i whanau, ala hou o tātou, mo te aise manatou. Patu te hou o tātou.
tau te asolima lei. O te alofa whakamāngalo te atua. Te asolima lei, te asolima afua mai ei, te aso te kuapona. Aso te tota malini, te mate whakaula i Yesu i luna te sātau. Kako i tuai o mate Yesu, te kuwhaki nei a kini o pōpona, ko lani tau o pōpona i tātou. Ko te mai te lani tau o mai i tātou. E nei te alofa ta fasilitera e a tania e te alofa whakamāngalo te ariki. Yesu ne ofo te naula, ko te mea whakaula mina tātou mai toa na sala. E nei whoki whakamoemoenga mo tātou e asini mandei te nei mo sa katoa te oranga. Te maua ne tātou te alofa whakamāngalo, a wā me te nei e loa te mai, te mea i manaku ki e, te ariki mai a tātou. Amen. Grazie a tutti, quanta si mai vuole fare un mole. Te aici malato, e tu hai pensato mai focato, te cavo la tassa, o te asoli mal dei te nei, te malato, te lo fa mangalo, o te riki. Lo stai mangalo. Tu hai fatto te da pochino tanto, insomma te pensi fatto tanto. Malto, quindi la Senza
wal ne tatat ang paktay to atas mai tot fopito soli malay tenay onde paktay to pese bikingan penapo anau tato tato susah ada file tato kasih tato dalam bekas mai tato dapat fokus tu tato atau paktay buat tato kita paktay te tua tentu temana padalang oiku mo te manuia te pai ngata koki nga mato sanguna failone mato ngali mo te mahu na fana to olofa to fandas to tulangan jari mato te mai se te taulanga faktai mato te tua mato te faktai se tai tai ngata to tulanga te ngaloi nga kaula te la fai nei koi mato te o foto bola ke mate koi mana ko lo fo mai ko di to ta sala ala min ni na ko to mai mato pa ta lo ne mato dai tu mai ta lo di pina e ko se ala fo mai ke mato ulanga mai mato lana tu nei mai fa lo to nganga ta ta ki nei lo to ma fo me ke fa mo mua fa lo ne ko Yesu pelapo listi no ilo aku tadi datang dia itu lo fa mangal aku te tua itu lah kalau mato pela familia ya lo kemauan yang mato ya sudah naik buat yang mato ya tu saya san lo fatawano familia tahu ngapain lagi familia lato me kuat na tas atau pena apa tu mulia tu filemu apa Yesus so te mafu tamai ko yang nantap lewat sen tamai Lord amen. Saya ini pulang satu, mungkin asal denai, dan musafir di Marco Kalesia, seperti fong satu, telefon satu, dia stop menabau, jualan teh malas, akhir manusia, dia sulit mandai denai, nah pulang denai satu, cuma kita atas mai, atenak akhir manusia satu, kosa keluar.